Amahoro y'Imana ntabane nawe nanone twongeye kugusuhuza. Izi ni inkuru ndetse n'ibiganiro mutegurirwa mukanagezwaho na Silas Maker Rwandan Group. Uyu munsi none tugiye kubwira ubusobanuro ndetse n'ibintu biranga abantu bitwa ba Rachel. Ubusanzwe Rachel ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, kandi iri zina rikaba rifite inkomoko mu Giheburayo Hebrew, risobanura umutavu w'intama. Muri Bibiliya, Rachel yari umugore wa kabiri wa Yakobo, akaba nyina wa Yosefu. Kandi dore hamwe aho turarebera bimwe mu biranga abantu bitwa ba Rachel. Rachel akunda abana cyane, akabitaho. Iyo abaye umubyeyi usanga bitaho by'akarusho. Rachel usanga ari umukobwa wicisha bugufi, ukunda ubuzima butarimo ibikabyo. Akunda Imana, agakunda gushakisha ukuri ku by'iyobokamana kugeza kubonye. Agira gahunda, ni umunyakuri, kandi akunda gukora. Ntapfa kwibagirwa n'iyo kaba akantu gato by'abandi batahaye agaciro, iwe ibyo byose aba abizirikana. Kandi kubera ko adapfa kwibagirwa, akunda kwitura uwamugiriye neza, kandi ibikorwa bye birivugira kurusha amagambo. Usanga ari umuntu ufata inshingano kandi akazisohoza. Asa n'umuntu wasuzugura kuko abanza aceceka, akumva, akaza kuvuga nyuma. Umwe mu byamamare bitwa iri zina ngaba hano hasi, arabita Rachel Louise Carson. Uyu nguyu yabaye icyamamare kubera ubuhanga bwe ku bimera byo mu mazi n'ibindi bidukikije. Turagushimira ko wafashe umwanya wawe ukadukurikira ibiganiro. Twibuke neza yuko ari ibyo dutegurirwa tukanagezwaho na Silas Maker Rwandan Group. Gusa icyo udakwiye kwibagirwa ni ukanda subscribe, ugasangiza n'inshuti zawe kugira ngo nazo zibashe kubona kuri ibi byiza. Kandi niba wifuza kugira ngo nawe izina ryawe ubutaha tuzarivugeho, tukubwire icyo risobanura, tukubwire n'ibintu biranga abantu bitwa iryo zina, bibatandukanye n'abandi bitwa amazina atandukanye n'iryo zina ryawe. Cyangwa se niba ushaka kumenya ubusobanuro bw'izina ry'inshuti yawe, umubyeyi wawe, umwana wawe, mushiki wawe, murumuna wawe, mukuru wawe, musaza wawe, cyangwa se kaka wawe na muzehe wawe, watwandikira hasi mu bitekerezo ukatubwira. Ubutaha tukazagaruka kuri iryo zina wadusabye yuko tukubwiraho. Ntiwibagirwe gukanda subscribe nk'uko twabikubwiye. Iyi ni Silas Maker Rwandan Group, aba ari gutegura ibiganiro ikakugezaho n'izi nkuru zose. Amahoro Imana abane nawe, urakoze cyane.